mas'alaa takka ta namarratti wal fakkaatutu jirtu ta'isa malees namoonni adda addaa jala fiiguu fedhii lubbuutii wajjiin waan wal qabattuuf sanirraa haasofna yeroo nuun geessu waan taateef jecha sunis maali waa'ee daansiidhaati jecha. Daansii yogguu jennu daansii haa taatu shaggooyyee haa taatu urruubsa jaaniin gaafa durii urruubsaas haa taatu tan dhalatti taphatani tan dhalaa faarsani gabareenuu sannuma beeka jecha. Ogguunii fi wallisan ogguu daddaa isa bu'an dhalaadhaa wajjiin akkasumammaas daansii yogguu taphatanis dhalaadhaa wajjiin jecha. Wanni isaan dhaawatanii dubbatanis dhalaa faarsuudha jechuudha. Meeshaa taphaarraa yoo dubbanne meeshaan taphaa muuziqaan meeshaa taphaati. Gitaarri meeshaa taphaati. Akkasuma dibbeenis meeshaa taphaati. Ululleen meeshaa taphaati. Gosa galtee gaa isii qabdu hundaanuu ta sagalee wajjiin wal fakkaattee nama mirqaansitee akkasitti nashaata ittiin argatanii taphatan sun hundinuuhu haraam callaa ta'uu isiidha. Adillaa quraanarraa akkasumatti hadiisarraayis gara hadiisa 8 kana yeroo nuu fuute irraa haasa'uuf teenyaa jecha. Kanaaf daansii dhiituun duraan tokkoffaa dhalaadhaa wajjiin ogguuniif akkasitti dhiittu san ajnabiyyiidha. Dhalaa ajnabiyyiidhaatiin wajjiin harka walirra kaayyatanii ogguu akkasitti walitti taphatan jechuudha. Wal tuquu nuu haaraami, walii laaqamuu nuu haaraami maal gaafattare. Kanaaf gara quraanaati deebina. Mucaan kun jara waliin haasa'e hamataa qullaa taa'u jidduu taa'ee dhalaa gawaan islaamummaa hin qabne san jidduu taa'ee quraana rabbii akka qishinaatitti haasa'e quraana keessatti muuziqaan yookaan taphni uummata kallee quraaniin dubbanne haraamii miti sheekkenumaatiitu haraam jaajeeti kana dubbatee jecha. Amma gaa hadiisa irraa ni jira quraana irraas akkasumatti jira kana gaa waliin laalla yoo rabbi jee jechaadha. Inshaallah maal jaga rabbiin ومن الناس ilma namaarraa ni jira man yashtarii lahwal hadiisi nama meeshaa taphaa bitatuutu jira nama meeshaa taphaa jijjiirratee qabatuutu jira. Lahwal hadiisi jechuun kun maali inni maalitti fassaran ulamaan maaliif fassaran sahaabaan rasuulaa maalitti fassarte lahwal hadiisi jechuu kan egaa magaa kun quraana keessa hin jiru jegaa inni ayata kana gaa maal gaa ayata kana qaree moo qaraanee jennee gaafanna quraanaahu ayata ichi oofee qara'uu hin danda'u jecha. Kanaaf ilma namaarraa ni jira man yashtarii lahwal hadiisi maaliif jecha liyudilla an sabiilillah karaa rabbiirraa nama jallisuudhaaf jecha meeshaa taphaa nama bitatuutu jira je. Meeshaan taphaa tuni tana jechaadha gaama dibbees haa taatu muuziqaas haa taatu gitaaraas haa taatu gosti siigaa hedduudha. Gosoota hedduu isiin qabdu san hundaafuu qabataa jechuudha. Akkasumatti maasiis ayata biraa keessatti maaltutu jira ogguunii fi rasuulli alayhi salaatu wassalaami quraana kana isaan irratti qara'e kaanuu izaa sami'u alqur'aana tagannaw wayidduu taphatan jecha ni wallisanii wal faarsan jecha. Kanarratti gaa rabbiin ayata kana buuse jecha afamin haadal hadiisi ta'jabuun quraana kanarraa ajaa'ibdanii watadhakuuna walaa tabkuun kofaltanii taphattanii walaa tabkuuna kamboony wa antum saamiduuna je. وأنتم سامدون خنا محل شاهدة. قال إكرمة رحمه الله عن ابن عباس إكرمان درس ابن عباس تابعيوتا ابن عباس الراوتيسي سامدون جتشون الغناء في لغة حمير لغة حميرتي غناء آني جاني جسامدون جتشون غناء جتشون ويدو يخاو ولا يخاو شقوية يخاو دانسي جتشو. يقال اسمي دي لنا والإنجامة أي غني جتشو نولسي. وقال رحمه الله كانوا إذا سمعوا القرآن jarri kun ogguu quraana dhagayan tahan tagannaw ka ghinaa kana wayduu kana taphatan ta'an jecha. Waqaala ibnu kasiir rahimahullah abbaan tafsiraa ibnu kasiir ni jee waqawluhu ta'ala wa antum saamiduuna jechuun qaala ibnu abbaasin fi tafsiirihi saamiduuna ee mugunnuuna ka waydiftanii jechuudha je. ويقال في اللغة اسمد لنا جام أي غني لنا جتا. ويقال للكينة المغنية جانين ويدفتودان مغنية جانين اسمدنا جانين أي الهنا بالغناء جتا نشاغلين تبتشيسي غناء جتشودتا. وجه الاستدلال من هذه الآية أن الله تعالى عاب على الكفار يجو ربين كافر توترتين أي بيسي الغناء عند سماعهم القرآن غناء ويدوخنا بكا قرآن أغانيتي إسان أقوني في سنجان أي بيسي إسن دوبا قرآن إسن رتك أرئي قرآن خنا جايب دني جبتني اتخوفلتني كشنا قد وداف قرآن خنا بويچان إن دا كيفني دوبا ويدفتني تبتني جئن كنافغا meeshaan taphaa kuni wanni isiin nama
نمت في الدو مالي جنيد بنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويكفي تفسير الصحابة والتابعين تفسير الصحابة والتابعين ثاني له الحديث جاءنا بأنه الغناء أجاني فسرون فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود. ابن عباس في ابن مسعود را سبتي جرا ججو. قال أبو الصحابة سألت ابن عباس عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أبو الصحابة ابن عباس ابن مسعود قافت ايجي جتا ربي خنرا نمر نجرا نما بيتتو يخاو ججرتو جرا ميشا تبعا خنا خبيتتو ليضل عن سبيل الله اتنما جلسوا قرار ربي را بغير علم بكم سمالتي نمني ويدو دانسي تبتو بكم سنقبو جيتشودا نو إبسا جيتشا إني والي سايوته قربان كن ولا لا جيتشودا إبسا عندكم بغير علم جي ويتخذها هزوا خقودة دوبا قرار ربي خنا خقشنا اتنقود مجيتشا أولئك لهم عذاب مهين جرى خناف عذابتك كيسات إساني فجرجي الجزاء من جنس العمل جان مالف قرآن الروان بونني تبا خنان إف قد ساني فجج عذاب إسانتك كيسو ربي عذاب جيتشا. فقال عبد الله بن مسعود نجي والله الذي لا إله غيره ربي قبر مان هكا إسما لين جرك خده هو الغناء له الحديث جتون له الحديث جتون غناء جتونا ربي نسني خدا يرددها 3 مرات اتدبيت كزج